suka nkungu emehlwe nami ngize ngiphinde Nazaretha yangena ngobaba owayibona kabike esezohamba emhlabeni ugogo ozala ubaba wayesonta kulezi inkolo okuthiwa ezosindiso ubaba wayibona lenkonzo mhlawumbe wahamba iminyaka emibili kiyo waseshona uthema eseshona waqhubeka umama wagcinisa batha phakathi komuzi wasugoge ecasuka wasephuma umuzi wasishiya sodwa ke ekhaya ngoba ubaba engakaze asebenze usizo lwangena phakathi komuzi sasibancane kakhulu ngoba ngithi ubaba mina ngimazi kahle ayikho isiluleko ngathi ngasithola kubaba obaba ngabafica la ngafica bona laba abangithatha abangigona ngiyile into engiyiyo namhlanje nje ngakhuliswa amaNazaretha yacela uNkulunkulu engibambe inyembezi namhlanje ngithi ngifisa ukubonga uNkulunkulu wasebuhleni suka nkungu emehlwe nami emhlabeni sasala nomama wayiqhubha lenkolo kunzima kumnyama wase kubamba ukufa kwabanga umalo kwambamba kumqinisa kwathi ngelinye ilanga azofika inkosi uThingo uthi bayixoxa le ndaba uthi bataba mlize lingasuki kushembe noma kunzima lize lingamsuki kuye ngobushembe uyikho wonke amaNazaretha namhlanje ngisho njalo ngithi ushembe uyayenza into engeyilutho ibe yutho sengathi amaNazaretha ngathi manihlala ningazeyi akuhlalela mahala la niNkulunkulu impela kusho mina namhlanje mina ukushamba ngimbona ngwabona abazali bami kodwa namhlanje kusho mina ngishembe uNkulunkulu uthi uma lo mntana wami ukufa kwangibamba uthi angena imali yokuya emzimoya uthi ngathatha udedweni omncane ngoba naye wayigula naye banjwe yikho lokho ukufa uthi ngamthatha lapha emhlane uthi ngakhuphuka uthi nganqamule emachobeni ngawushona osuthu uthi ngadundubala intaba umagumbela uthi ngaze ngawufika phakathi komuzi wasemzimoya uthi ngangeneko lokudla angizokudla umnyama amaNazaretha yacela uNkulunkulu ngephesibini ngixoxe le ndaba ngoba noma ngiphiwe ithuba nasemakhaya ngize ngakhuluma ngoba ngivele ngifike izinyembezi uthi umalo kwafika isikhathi uthi kwathiwa bazoyibika uthi ngeze nengane yami ngiyintshathela lapha
emhlane uthi ngeza ngolayini kwakunumber 4 maNazaretha uthi ngolenkosazana uthi lihamba ngolayini liphethe isamlela uthi gudla ngolayini leza kancane uthi lafika kimi lathi inkosikazi kwenze njani uthi ngabika uthi inkosi ngihanjelwe indoda ngemncane nami ngiyagula naye sahamba ayishiyanga lutho nomuza nginawo thina ekhaya silale endlini wathi mawulele unethwe makunizulu ushift umbhedo use ngapha unethe kufanele uthi uphandle uthi washo wasibiza ngegama isifo uthi letha uthi ngathi hayi ungamemezi wathi letha amafutha uthi waletha uthi wasefaka umunwe eManazaretha khona umunwe eManazaretha owabona mafukuzela khona indoda la eyomngane babamkhulu okuthiwa umafukuzela wehlala ekuphakameni eyomngane babamkhulu kodwa wathi ngelinye ilanga umafukuzela egulelwe ingane wasesuka ekhaya wathi mayise stopini ekuphakameni wasebona ubabamkhulu wathi umngane wami uyapi uthi ubabamkhulu ngiyahamba uthi gibela mngane wami njengoba ungibona nje ngiphuthumisa ingane kudokotela uNgcobo iyagula lengane iyagula ngilalanga ebusuku uthi ubabamkhulu hayi nami ngiyayizwa iyalunywa lengane yakho uthi awupaka imoto leceleni uthola isigubhu namanzi wabuyisela uyehla umafukuzela ulanda isigubhu namanzi wabuyisa kubamkhulu wasafaka umunwe phakathi ubabamkhulu emanzini uthi ngane wami phuzisa ingane lamanzi iyaphuza ingane ithi baba isisu sesinqamukile ungabusaya kudokotela sengiphilile uthi umafukuzela kubamkhulu kanti lamngane umthetho wami ubani uthi babamkhulu hayi mngane wami bayokutshela abanenhlanhla abawa nenhlanhla ongibona uthi mina ngubani uthi umama ufaka umunwe emafuthweni amakhulu wathi alokhothela amanzi lamafutha uphuzisa ingane nawe uphuze nizophila uthi ngempela ngawadla lamafutha iviki usho la amakhulu ngawadla ngawaqeda uthi wenza umzimba ubuya namanje lo nto wazisekhona wahamba isikhathi 2009 wambamba ukufa umama waphathwa umdlavuza wesibeletho ukwathi mayocheckwa lapha othukela watholakala ukuthi isibeletho sakhe sibonile kuthiwa kumele siyokhishwa ngangilala naye ngoba ekhaya sasibabili udadewethu omdala wagala ngenansi wesihlaza sasala kwakudadewethu ongilamayo kwayimi ekhaya sibathathu lezi zindlembile ngeke wayethi umama mayigula ebusuku ebize mina ethi mntanami lokufa ungidlayo sekulungile ngcono ngihambe ongenani ngcono seniyabona senikhulile senosala nibona yemangala ukuthi sisosala sibona ngangifuna ugrade 11 ngizosala sibona nisiba ncane kangaka kodwa ngelinye ilanga lami ngathandaza ngathi kulungile uNkulunkulu umthatha umama ukulelo kufa kumdlayo wathi mayefika othwela kwathiwa akasayine akabuye nebhuku sizosayina ukuthi uzoye eGrace eyokhishwa isibeletho uma kwenzeke efa akube kusesayinile sivumile sasayina savuma sathi kulungile uthi umama umntalami ngaphambi kokuthi ngihambe ngiyele eGrace ngizoye ebuhleni eManazaretha khona ithembe sinalo hayi eManazaretha hayi hluphi isona wahamba umalo wayebuhleni yayinqamula le ndaba kwawumhlangano kwaJulayi uthi ngafica kumenyezwa kwathiwa kuyosetshenzwa intando waya uthi ngaya ngenjalo ngizizwe ukuthi angiphilile ngiyagula uthi ngangele trucking saye sawufika entanda uthi ngathi mangiphethe isikela labe ngisikutshane ngithi shebe ngikhumbule kuthiwa ngiyokhishwa isibeletho ngiyacela ukuthi ungikhumbule ngibuye abantwana basebancane wawenza lo msebenzi wasebuya yashaya idethe ukuthi eGrace mefike eGrace thiwa hayi wena isibeletho asinalutho ngeke sikhishwe lesi sibeletho uyaphila ngikhuluma ngalontombi khona namhlanje yathi kimi mntanami yathi ngoba usiyasebenza wathenza masinya uqoqe ngamandla uthatha umakoti ngoba makwenzeka ngihambe angifuni lo muzi uvalwe ngathi ngabuya ngeza lapha eGoli ngasebenza kwahlangana bathi ngelinye ilanga ngihamba ye eManazaretha ushembe uNkulunkulu yayenza into engayilutho ibe utho ngelinye ilanga ngihambe ezweni lakithi kholo mama baka kithi emsingaka bana olunye ohleka bahleka bevebe gqwegqwe bayangibona bathi hey ubuye eGoli uke wakuyoshela hawu umuzo umuntu lo uphendulo lo seceleni uthi hayi uyiNazaretha lo akakwazi ukuyoshela phela uyocela esontweni bahleka kakhulu lo secela uthi hawu ashabe nje bakulotshola uqede nezibizo njengoba engenalutho nje uyokwenza kanjani ngalimala eManazaretha ngalimala ngafa ngaphela uqinisile phela sibala sikho akhona embuza akhona utho nomuza awukho ngaphatheka kabi kodwa ngabamba ithemba wathi umama
Bathi mntanami noma kulukhuni wathi noma izimo zinjani ungasuki eShembe. Nami ngisho njalo maNazaretha noma ngalikhulu kanjani ungasuki eShembe. Hey, kwakuthintile unakane lo mama ngathi hello uzongibona kahle. Ngenza le goal ngafasa amaguzu. Hey insizwa. Lisebenza nibheke emakhaya. Kumnandi ke lokuganwa. Ngakaganwa nje akenze madoda. Hlanganisa thethe ngigana uNkulunkulu enipha amandla ngigana. Ayikho into emnandi ukuthi uyaphapha ebusuku, phapha eduze komuntu. Ayikho bona. Baba bangasitshela ngani ukuthi mnandi akalethe uyabona nje. Uyaphakelwa. Uyadlashiya, uyalala, uyavuka uhambe. Fone la kuthiwa buya phela uhambe kakhulu awugezile uyabona. MaNazaretha ngabuya ngahlanganisa. Ngahlanganisa ngathi manje MaNazaretha awushembe uNkulunkulu. Ngakuthiwa ngacakile emalini ihlazo ngahleka na. Iyafosta lento. Ngacela MaNazaretha kwathi wahlangana ayi ngiyanqamile MaNazaretha isikhathi siyahamba. Kwathi wahlangana ngalobola. Athe uqalile phela ngalobola ngakhehla awushaya. Balokho bebemeza hawu ukhompyutha impela lo siyawushaya. Ibhokisi limile la ithulilwe le kamhlola MaNazaretha. Yena ngcefe nje lensuku esihlaza ingcefe nje phela uyabona iyelo phoni. Yini nifunayo MaNazaretha ungaze kuthiweni kanti. Yini nifunayo mana? Mina ngayilobona la ikhona inkomo kamzala akho lesikweletu esikhona ngathi ngabathaniselwa. Babekufuna ukukhipha konke. Ingedwa konkomo nembuzi engayithatha esibayeni. Washembe nje MaNazaretha. Amen. Mase ngiganiwe October, November, uDecember. Hey, ngiyaqhiqa le ekhaya phela. Uthi uhlangana nomuntu la endleleni. Akakalungi namanje. Bese ngiphathe kahle ndaba lo ngibuza ukuthi akulungeni manje. February inkosi iza lekuthuthukeni khona isipho esisenzayo lapha emsebenzini ensizwe sisebenza nazo. Njalo February khona isipho sisihambise uNkulunkulu. Senza uhlelo ukuthi cha akekuthelwe icathulo kulokhu. Sizokwenza indlela ukuthi baba simthole size naye esitoro la khona isitoro esila edrobheni la. Ukergazi nobani moyi isitoro sama-abida. Masifika khona senza indlela ubaba simthole uphuma ngapha ekuthuthukeni uzoya ePitoli bese ePitoli uzodlula kuthini. Nangempela meqhamuka sasa seyinhlanya MaNazaretha. Kuthiwa basebenza phela ngone uniform akho nekaphika ikutabu kodwa benza siklina MaNazaretha ukuze indaba enkulu. Safika imoto zama lapha estradini zathula zathi du. Sasa seyihlisiwana ayifaka ibhlue elukhakhi neshirt eliskoshi ehla kancane hambe wathi kaphela into kamayekisa amadoda izongena esitoro yafike yama lapha avala umnyango sivalele nesoba sabasebenza seBMG nalabo bayihamba nabo oZimani yasikhathi icathulo zasebhadalo sasithi sicela ukubika baba yasiyenzani sheshise yasehla yahlala kusofa into kamayekisa yaqhiya akukhona mbenge la eNzimande yasiveza isandla kanje yathi ibikeni la besa seza sifanelene lesitoro bayibika abayibika base ngifika mina iphathwa ile ndaba lo muntu ongavelo lokho efuna umhlaba wonke le ndaba ngiphethe kabi baba ishadelwe la October so February akumeli kahle manje ethi kwasikubusise baba ngicela nemoto phela ngiyabona sengiganiwe akodwa kithi uncombo mama ngihamba nelangeni yesontweni ngiyambothi la yamshisa akulungi kahle ngihamba ngenyawo ngacela into embili Nkosi ngicela ukuthi kulunge lapha umntwana eqhamuke owesibili ngicela imonto ngacela nje into embili wathi inkosi ibusise sekulungile njalo mangifona kuphuka ke wena isibuso sesifikile sondela eduze wabe khona nimbona la wafika sathi baq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 
iphake lapha isikhiya naso siphi yena nifunayo kanti hayi maNazaretha lilandela uNkulunkulu lize lingasuki Nkosi Nkosi senekuzwini oh shaywayo